مرحبا ام ببشک نو و بداباشک نو دیسا به هفرنه مگو بشک نو هند زانش بریان ها ما رینامه ها دنگان دا یعنی هم سرفونه ما اندخابتین امی ما بش گوهرد ام در بازی بش ها دنگین جیوی بین دنگین جیوی در زمان کردی ده حتی نها 5 تیپ وکو جیوی هات بین بناف کرن دنام نویساندنه ده چوا ام بزانه بین دنگی و این دنگی جیوی دو دنگا در تخن یعنی اکیس کانی اکیس یعنی جیوی کردی ده جیوی ترکیه و اکیزه دو دنگا در تخسته اف دنگ دنویساندنه ده چوا میشه واش هف وقتینن دنگ یکی نرم یکی هیچ هاتı bu ve goten yani hatta penasa kirin ama dna peyvende denge hiç o denge ner ama çoğu havakatinin diki ravşede nerme diki jan ravşede hiç ke kat ne hatı bir diyar kirin şiruve o felsefe o ne hatı bir kirin navbera rahmetiye Osman Sabri o rahmetiye Celadet Bedirxan'da liser va dengan nikaşek derbaz biyosa قاسمش پرتوکا خواندی عثمان صبری گوتیه اف دنگین وکی جیوی تینا قبیل کرن یعنی دنگی هشک ام در را دنگا بحوره بنویسن مثلا دا پر در روشکی دا دنگ راد رایک در روشکی دا در را نقاشی کسا در باز بیانا برواده جلادت بدرخان رحمتی جلادت بدرخان گوتیا نه دوی ام و دناف آهنگا نویساندن ده جه وقتینن اجی وکو روشا هیده پشتی 9 سالا تبلی نرینا ما مستای مازن جلادت بدرخان دبم نابه ده زمان کردی ده در رادنگ به هفره ورن نویساندن قولک بسانی نه ام دست بی بکن اول نو ev deng çima civîne sebebi civîtiya wa çi ne em ê çawa bizan bi di nav nivîsandinê de kîjan cêwî ye kîjan ne cêwî ye yan jî cêwiyê me bi rastî jî 5 hebin çima ev ji 23 radengan em dibêjin ku çe jî di nav cêwiya de hatiye hesibandin di 23 radenga çima 5 tane cêwîne em ê niha bi hev re di vê dersê de heta ji dest me hatî em ê vê vekolin ê bêguman beşa dengên cêwî di vê dersê de xilas nabe dersa duyemîn sêyemîn jî em ê berdewam bikin belê niha li gor me lêkolîn kirî hevan û bi qasî ev dersa me ya 22 ez neşaş bim di 22 dersan de o di pirtûka rênameya zimanê Kurdî kilîlên radengan de me gotiye di zimanê Kurdî de hemî qewl û pîvan li ser pergala rabin rapêk hatine ya hemî qewl hemî pîvan hemî qural hemî qaîde این زمان کردی کفش دیگه پرگالا رابن رایه پرگالا رابن را سر چه پیکاتیه پرگالا رابن را لسر رادنگیان پیکاتیه گریدایی وی ده انجاما پرگالا رابن را ده یا ما فهم گری اوه جبر کو حتی نهات تشتاکی تشیرو و نیرین سر نینه پرنی قال سر هیا yani kijan ravşede cevine, kijan ravşede ne cevine ama ne tamaşa. Melvede penasaya ve nivîsandiye. Juwan radengên de pergala rabin randa. Dengê deng çêkerên wa dijberî hev sembolize dikin re tipên cêwî yani dengên cêwî tên gotin. Em ê niha vêdê me xwestiya em çi bêje em ê bi hev re şîrove bikin
نه هوالنو تماشا بکن ما گوتیا چه جوان را دنگ دپرگالا رابن را دنگ دنگ چهکرین وا دجبری هف چیه دجبری هف کرد تو درش هون دزانن دناو دنگ چهکران ده سی کرد او پیش دریجن دما را دنگک kombinasyona radenge ki dinav xwede dibe dibeş û her beşa wê kombinasyonê bi deng çêkereng kurt yan jî dirêj ya dijî hev pêk têne encamê wê di wê encamê de tîpên cêwî derdikeve me pênaseya li gor pergala rabin ra çêkirî yani pênaseya kirî em niha li ser tîpên heta niha ji aliyê mamosta Celadet Bedirxan ve Osman Sabrî ve û mamostayên piştî wî ve hatî gotî wekû tîpên cêwî dayîn diyar kirin em ê niha destpêkê wa tîpa şîrove bikin û piştî hingê derbasî ve gotina wê bikin niha di rewşa heyî de pênc tîpên me yê cêwî hene di rewşa heyî de li gor tê gotin li gor vê قول و پیوان حال حاضر جلالت بدرخان مایی او حتی نها تی داین پیش تیپین مهنه کی جانن اف چه کار پی را تی لگور و گوتنا لگور پیناسیا ما مستجلالت بدرخان چه که پرته ده زمان کردی ده پنج دنگین جیوی دبیجن هنه اف هر پنج دنگ وکو که پرته تنه پناسای کرن هوا نتیجه دیجی بیجیم از وی روژه ده یوتیوب ده ما مستایکی درس ده من گهداری درس هاوی کر یعنی تماشا کر اوی بحث دکر جدنگ انجوی را دگو هلمی نه هلمی هلمی نه هلمی یعنی گوتنای که ما کرده هایت بیده ما بندر دکه و برباه کتی ملحبه کی پیرا دکه هیچ علاقه هیا هلمی نه هلمی زانی هیلم اوه هوال نشخواز زوستان دنگ خوش درد که با جیره هیلم تی گوتن کردی ده هیلم جویره تی گوتن یعنی ترکیه و دبیجن بهار هیچ تکیل یا دنگین جیوی بهاری بهوره هیا مجی فهم نکن زانی هون دزانن امش هیوی یره ترکیه و دبیجن نم هیل میره جی دبیجن بهار هیچ تکیل یا جیوی بهاری بهوره هیا مجی وطنه دای ورحاصل یعنی ما خواست امویجی بیجن چه علاقه و دنگا و بده و بناسه بهار یعنی یا هیلم هوره نینه هوالنا زانی هوال اصلا گوتی چه زانمو چه ماجی گوتی عجین زانم تمام ام دوام بکن ما گو حال حاضر پنج دنگین من وکو جیوی تینه بناف کرن هنه دد دنگ هوالنا من ویدی پیناسا وی کریه امین ها دوام کن هون دزانن لگور پرگالا رابن را او رادن کومبیناسیونا سمبولیزه دکن هوالنا چا دو کومبیناسیونا جانه ده جهدی کرن ما گو احتمال دنگی و بگومان بده آواز زمانی کردی ده دوباره بیشیم پر هات نقاش کردن افدن انا بیشیم ام بگیرن با بیشین حوالنو از بیشیم پرسگیری که کسا هیا از فلسفه زمانی کردی دکیم از بیشیم نوید پرسگیری که کسا هیا هجای لیکولینیه از صاد تنوید بیشیم چا یعنی چه د کومبیناسیون جانه ده جهدی گره کومبیناسیون اکیاوی کلیله اکیاوی جدا نینه جان دربازمندیتی و زلالتی سمبولیزه دیگه افجی دویده ده جهدی گره اتخوازوی بیجم نه ام چای بدن آلیه که حوال نو ویده می چار رادنگین می جیوی مان چیه؟ کار پی را تی آها نه امی و شیرو و بکن نها مگو چه؟ مگو جوان را دنگین ده پرگالا رابر را ده دنگ چکرین وان دجبری هفت سمبولیزه دکن را تیپین جیوی تین گوتن
دنگی دنگ چکرین و دجبری هف ما چی گو؟ ما گو هر را دنگ kombinasyon ki sembolize dike. Hin radeng kombinasyonên wa di nav xwe de dibin du beş. Em nihaş karê dest pê bikim hevalno. Kar. Kombinasyona kar o gir sembolize dike hevalno. Kar gir. Dengi denk çekera kar ay dengi denk çekera gir aya denk çekera denk kurta hun vet zanime dersin böyle daya a denk çekera denk direje jisadema dengi vacivi dengi kari civi ev kombinasyona nafkada dibet beş ام بیشم کومبیناسیون کم چکن حوالنو اف گره کومبیناسیون دویمینه اف جی کاره کومبیناسیون یکمینه لویده چه دبه کار با آیه پکته گر به یه پکته دنگ آیه a دنگ دریجه دنگ کرده مثلا ام ده بیشن دنگ چکرن و دشبری هفن اول و a denk kurtu denk direjin. Ve deme karama ceviye. Do. Em hatin piye hevalno. Pi. Pi ji du kombinasyona sembolize dike. Ev çine? Bir o par. Parastın. Pars. Dibêjin. Pars. On zanı dema peyv tiye digire çalekîlê tê bar kirin. Halê wê safî, halê parastinê yê safî pars e. Pars. Em çêkin hevalno. Niha ev çi ye? Kombinasyona wê ya esas pîr e. Ya duyemîn çi ye? Pars e hevalno. Dengê, deng çêkerên wa her du jî dirêj e. Î jî deng çêkera deng dirêj e. A jî deng çêkera deng dirêj e. Wata li vê de pî necîwî. Pî necîwiye. Çendman vê de em hatin rayê. Ra. Hevalno. Ra. Ev e kombinasyon. Ra. Ev ra. Ev pî. Ev jî kar. Ra. Çi elvede hevalno? Ra. Kombinasyon du kombinasyona sembolize dike. Dersaş beriya vejime zaten denge ve dabi, fonema ve dabi. Du kombinasyona sembolize dike. Kombinasyon ek raya yek jî tevgere. Re. Re hevalno. Tevger. Re denk çekera denk kurta. A denk çekera denk dirêje. Wata li gor pênasaya me kirî ral vêde cêwiye. Ra ayê re eyê pêktîne re denk çekera denk kurta e denk çekera denk kurta a denk çekera denk dirêje. Wata li vêde ra li gor pergala ra bin ra cêwiye. Em hatin tî hevalno. Tî. Kombinasyona ki em çêkin, kombinasyona tî. Du kombinasyona sembolize dike tî. Tî du kombinasyona sembolize dike. Kombinasyona wê dest pêkê navdêran de ye hevalno. Zaten ev çalekî ye. Çalekî ye. Di navdêran de ye. Hevaltî, mirovtî, xweşiktî, spehîtî, şengîtî, o navderan da peyte. Ev tîye. Kombinasyona yekemine tî. Ya da çiye, ya da karderan da pekti hevalno. Karderan da. Dema tî. Karder tîye digre wata derbazî çalekiye biye. Me goçe dibe bigire. Tînîne. Girt tî heye. Bikuje. Tînîne. Çalekînîne.
کشت چالکی پیک هاتیه گریدایی و ده چیه دما تی داویا کاردیرا تایه وکو تا تی خواندن حوالو تا ای دنگ چکره دنگ دریجه دنگ چکره دنگ کرته گریدای وی قولی و پناسه کی جیویه واتا ما چه درخست پی لگور و پناسه نه جیویه چند جیویین مامان سه جیویین مامان ما گوت چه او پی لگور و پناسه نه جیوینه سه دنگ چکره سه را دنگن من جیوی من را کار تی بله نه عمل وده تماشا بکن براستی جی پی او چه د پیف چکرنه ده جیوینه یا نه هره لگور پناسایا پرگالا رابن را پناسایا مکری نجیوینه دنگ چکره و ندجی هفه جخوا چامگو ام بحثا پی نجیویه چما نجیویه؟ نه امی به هفره بیشن دنگین به پیه دست بیدکن او وکو ستورت نخواندن او دنگ جوگره بیه پیک هاتنه حوالنو جوگره بیه پیک هاتنه نه امی چند مینا کا بدن بنر بلنک لنک حوالنو الویده پی درستیه ده بیه ev daçeka biye drastiye de navê piling biling e bi link li vê de pî û biyê cihê xwe li hev guhertiye ihtimalek pir mezin ev ne di demêre ez vê bêjim tu cara tiştek kustana be pir têgotin ji berê ez hertim vê dihingevim bi demêre tiştek xira nebiye hevalno sazkarên ev zaman çêkirîn bi vê zagonê çêkirine ji bo peyva ji hev bidin tûrehdarkirin bi vê zagonê çêkirine ji xwe me got zimanê kurdî hemî ji bîst û yek malbata pêk hatiye ne hêsaniyete ji bîst û yek malbata bi hezara bi hezara peyv çêkî tûrehbdar bikî işte vê rêbazê çêkirine tu zanî vê de biling biling e بی او پیه جه خل هف گهرتنه گریدای و ذاتن ملی کلین کر پیون به وی آوایانیه د پیه ده وکو جیویت نه خواندن یعنی د دنگا در تخن تلیه د دستا در واس ناکن امین ها چند پیوید جیا بار ها دنگ قازن جیران مجی آهنگ جدا تبلی قلیبا ما ویدیو ما دکن الوی عالیه ما قاس هنه دنگ قیره وایا والوی عالیه مجی مریش کنه ایادی که و حاصل افجی آهنگ جدا تبلی ما دکه و که موزیکه بله مگو افجی همان دمه دوسته فکر تماشا که حوالنو اف بار کنگیه بار سالا بوریه سالا گرنه سالا برایه چش مرد بیجه بار به راه والنو حتی هم تکارن و ما قانونا و بریجی گوته بی هم تکارن و بیجن به آر و ده اکتیه هوالنو بار مایه
بار مایه پی بیه جه خال هف گهرتیه بیه بار اف ده پیوان درباز ناکی جو خواه یعنی تلیه دو دستا درباز ناکن اف دنگین ام مثلا جویتیا پیش ودید هات دیگه جانا وکو پا جانا جو وکو پتی خواندن یک دیجی هیا والا ویجی بزانه بن اف پیه پی نه پیا pa نه وسای دنگی کردستان نه نخواندن دموسات نخواندن آهنگا دنگ همی آوازا دنگ همی خراده که بر به ترکی و دکشینه ستیردی که قرقا کردی جو قرقا کردی دیرد کرد نهال ویده پیوین دو کردی ده به پیه دست بیدی کن او پیس تیرد خواندن و گفت یعنی پا تی خواندن لذیده پی او بیه جه خال هف گوهرتی هوانو اصل خواه او بیه یعنی بیه بی پی او بیه جه هف گوهرتی الویده چی بیه الویده پلنگ اصلا الویده بلنگه الویده باره الویده باره زانی بار تفهم کی ابوسا چی بیه الویده اثبات کرد تثبیت کرد پی نجیوی هوانو پی نجیوی دنگ çekerin veji ne dici havin o pi o biye cehel hav guhartiye ya ev zaman sas kirin musa sas kirin zagune ki veji ev em hatin çaya havalno ça havalno melikulin kiriye پیوین د زمان کردی ده حکت تیپا چه وکو جان بخوینی نینن یعنی د کردی ده پیوین به چه دست پیدا کنی او جیوی نینن یعنی مثالش برای بجب تشتکی مینا که هری زدته داین او اولنو ده تیه ده چال çal. Evlivede ça. Denge ça derteha, evlivede denge ça derteha. Havalo, meşvara gotiya, jixwav her du jî cana. Ca. Ne? Cal. Ev jî cala. Yani eme derse were peyvin هف نویس هنه ده زمانه کردی ده امی سبب جداتیا و بیجن هوانو ام ویده رادنگا هنجی باندور دیگه دانی ویده تشته کسانی نه هوانو اف چیه؟ چال راستی ده نه بچه دست بیدی که نه چاله یماش برگو ام دنگا چه وکو چه دخوینن جانه جی وکو جا دخوینن اف دنگ جهف بسا تینا اوی دیکرن چید بیجه تینا کشاندن هشکرن اف ویده با آیتین خواندن اول ما الفابای دا جی گوتیا جان نه جایه جان yani ev deng canı geri dayı ev cine ceviye havanı ve de nüvisandene hava çine ra karti ma dersaş beriya ve dersa ve da bir havanı em bejin zamanı kurdi لسر ستونا راحت یا آوا کرن راسته راه د زمان کردی ده دنگه کی پر گرینگه یک اوه یا دویمین هوانو د زمان کردی ده دو دنگین گرینه هنه دو دنگین گرینه هنه ستین زمان برپانیر دما اف زمان ساس کرین دو دنگ جی گرینه رو قطاندنه اف هر دو دنگ کی جانن اف دنگ کارو تی هوان کار و گرینه سمبولیزه دیگه
تی چالگی سمبولیزه دیگه هوان چالگی تی اگلی کی دیجده به هوا درکت چالگی لویده هیا کار اگلی کی دیجده به هوا درکت لویده کارو کرن هیا اف هر دو دنگ جبو پراتیکی کرنه پی وقتاندنه اف دنگ دناف الفابایا کردی ده هجای لیکولینه نه زانی هر یکی kombinasyon adına fakat deve döbeş. Lvede karu kir. Lvede ti u ta. Dinavderan da tiya, dinavderu berjengan da tiya, de karderan da taya havalno. Ta. Ma gelik cara bahs kiriye taya. Zani. Genedayı ve ev civiye. Ev civiye. De karu kirne de civiye. Ev ji de ra u tevgere de. Ra u re de civiye havalno. ونزانه جبر وید دنگا در تیخه لویده ام بیجن را هوالو را دنگ رای که مکی نرم تیخوانده ذاتن آواز اصیل یا زمان کردی نهش که هوالو جبر کش بریا نه وکو الفابایا کون هاتبو پیناسا کرن دنگ هیچ وکو دنگ اصیل زمان کردی دنگ نرم وکو دنگ دویمین هات بی پیناسا کرن افشاشتی کی مازنه دنگ قرقا کردی فون دنگ قرقا کردی دنگ نرمه نهش که یعنی الوده یا اصیل یا راست رایه دنگ دویمین رایه ره افجی رایه هوان kombinasyon nafkada debe debeş ev tevgere ev jera sembolize dike ana me ev edip ki را بی را یعنی را هم زانن عرده هون زانن عرده در راه چید با را بی را کت را زا را گیر اف هوانو زانی یادی ام دبی تفگره تماشا بکن لویده ره هیا ره چیه؟ تفگره اول فکر تفگره ev çi bu der radenganda şey denk çekenanda bu burine ev çi bu xoytiye çetkir ev çiye tevgere xoy tevgere re xoy tevgere ya mana rej bu tevgere ya bu reveçune bu hareket ya ras ve keza havalno lvedi zayin heye zayin ji pêkhatina mihwan re tê gotin çünkü mih zindîne zanî tevgera zayînê ya behsa wê tê kirin çünkü ev ziman mirova çêkiriye û ras ya behsa wê tê kirine ez ê nikarî kes nikare bibe ras nikare bibe kesê yekemîn encam be kesî duhemîn ras yani ras gelî dayî vê ev jî wisa çî babin ya siyemîn me got tiye hevalno tî em bêjin şengî tî hevalno tî şengî tî girt tî ev tî wekû tetê xwendin hevalno wekû tetê xwendin girt hani sebebê cêwîtiya we ev e niha yek dişî wekû dawî em tiştek dibêje hevalno heke ra û binrayên peyvê pêktînin rast werin vegotin yani rast werin dengê we rast were derxistin û kesên vî zimanî dixwînin û dinivîsin ji va qewl û qurala baş bizanibin wekî zimanê xelkê baş bizanibin di rastiyê de ev radengên wekû cêwî me bi nav jî kirîn cêwîtiya we yan yê ji holê rabe yan jî yê dakeva astek pirkê yan yê ji holê rabe yan jî yê derkeva astekê pirkê yani erê me pênasayek ji bo vê kiriye ev pênasa derbazdar e halê rewşa heyî de wisa ye û ihtimalek pir mezin ev heta dawî jî wisa here ama heke me got
را و بن راین رادنگا را و بن راین پیوه پیک دینن رادنگن پیوه پیک دینن یه را و بن را جی آلی کومبیناسیونه و جی آلی رادنگه و جی آلی پیناسای کرنا نویا راست و یا زمان کردی یا ستین زمان برپانی رواتلی بار کرین و راست ورن دین کرین او جی خواندوانان را جی خواندکاران را جی کسین کردی دنویسه و دخوینه را راست وره فیر کرن اف دنگین وکو جیوی ام بناو دکن هما بیجا فرق نافبره واده نامینه دما خواندوان دخوینه وک هی قد به زحمت کال کی ده نرم لکی ده هشک دخوینه بخوا وکو خوازایی جدوا درکبش برکو پیوان نوی صهر خط نوی کفش هنه اولنو خط نوی کفش هنه ای بگمان یک شما وکو هلمی یک وکو جیوی یک جی وکو تشتک ده بناو بکه الوی ده پرسگریکن تبلی هویا زمان کردی جو خوش وی درد که و جبر کو ام پر سهل سهل هوالنا بنویسم سهل ام جانا دنویسن سهل ویدی چه هیا باسیط باسیط ده زمان کردی ده باسیط سهله سهل وی آوائی ما گو فرهنگه که مجی هم مجی تمام که ام پر سهل نیزی که زمان خوابینه پر جاراجی از دبیجم دبی یا استا کردین رابن کی قلم هجان دی گوتی اف کردین رابن زمانی که وا زمان نشان زمان رنج بر گاوان و شوان های کمش ورا زمان کی چه کی چونه بیوان و قول زمان خلقی آنینه زمان مجل گور بیوان و قول نوا چه کنه و هر کو زمانی که زمان کردی کون ما کی تیج زمان آن رای گیری تو رابیل گور قول زمان کی بخوازی سر راست بکی تی زمانی خراب بکی حال حاضر جی وصا چی بیا ام گهاتن داویا درس خوا ما بشوپینن قنالا ما بلاف بکن ده حسابين خدا هفونو هون كم يعني ام كم تنا تماشا كرن دردك يم في كسمة تماشا بكن نينا بيقومان اما بيقومان ام وخ كدي ددن جبو گلی کس شما آگاهدار ببین سود بگیرن و ام بکار بن عقل راست یه زمان کردی بدن رینشتاندن جه آلیه پیوا و جه آلیه بیجان و بدن رینشتاندن بروی و بشوپینن ببنابونه قنال ما بلا بکن درس سواره هوانو امی پیوین هف نویس پیوین هف نویس بنویس شیروه بکن لگور تیپین جیوی لگور دنگین جیوی امین پیوین هف نویس هن پیوین مهنه هف نویس تین نویساندن اما واتین واجدانه امی وا شیروه بکن لگور وا که امی نا پیویده چوا بکاربن وام پیوا جهف ناس بکن امی وی بدن ایرو بخاطره و حتی درسک ده بمنن خیر و خوش